mo aye esum Opai mo aye esum Enunti eja Kame hoa eraje Enye mehu kwain Menanti haimu esum bejane Eraje enye mehu kwain Menanti haim esum bejane. It's out now. All the social media handles when you be Audio Max, YouTube, wherever baby on nam was social media no subia. Edini ye Joanna Amwakon. The late JK Amwakon. Meda mo sese mo yi niema ni pie. Mo yi pie mako sa Nyankopon hira mo. I'm saying also Opemsuo high Opemsuo Radio 104.7 FM. Name me down up the 29th day of November 2024. It is the last Saturday of the month of November. Metu me kwan. Okwan bia mo yesuma ma obia me yim pa e mo asewade mo na han mo na sum nwane. Eda Dr. Isaac Opoko e krado de pomde ho nsem e bro asopani agema esema na busua na so asema de dwumade bro me da no pa bia e otafoma 3 district mu adlon bia papa yiwo ho adi chireme asopani Isaac Opoko wi ne pankro estate singing band e babe toyen so amayen Pankrono Estate has so many years. 25 years. 25 years. You're celebrating Nyankopon Boa next week. Now you said on the 6th December, Ewatafo Municipal Assembly Nenimuha, 100 Medino, Ebaso, and ne Pankrono Estate Senge Band Baba to Mama near the home Komo, Kakra, within the Kwaku Duah, address why Uncle Dada Roma, and Obomi Chidomadi Medibo, Yanamon 10 times so. Bet my joining on Facebook now, so all the comment via Abba Pachoma Mubisano. Eda JK Amwakon enwum dada ni bina ne mma no ayi apie eda yekwapom de ho nsemu ye da nyame ase akonya wode adom yen na yete nkwam mechia pastor Akwanhwefuo Junior one executive wo me Central Ghana Conference amre omu nyina wo bo man a omo peje Kristo Yesu o se figure for Christ. Last week ni edi enkomofa ememasem ho na yade a obeku fie no de wo ye ya den na etoto aso se sase na sen e no ma bebri said the last week no ne any brenti ye de ekonkon ho no me pie ya na call no start say flow se na ade wa ma remedies enne ye ne say enne no ye beto aso na ye the remedies no aba yeah Kwaku enano de kan binti ene yemre no nti yentimi sanchase yenka bebre sa but normal yen hye ne nso emotional stress yeah ade ha mema binu no okay emma mema to make kan wo hu ye wo mpam yeah e bi emotional stress se o how to be maso emfa se ni sikasem o how to be maso enam normal bia ene na adwene no mfa so ate ase ene na adwene no mfa betima ba yare betima ba se ne yere ha no betima ba se ne mai ha no a whole lot se ekoba saa the how kese ba beto me maso but sometimes no ya na ya adwene no nkoho kese se emotional stress the o how ba me maso enti ayen sem bebre ene mema no bebre o ware ye no the rate and expectation tie no and then wo hunu sa so hunu so oba we de me ware no a mani gie bre a no enti akoye nsem bebre enti Kwaku eduru bre bi a yen hama hoyie na etimi aboa yen ama etimi aye normal ba ko mienu na enigie aba aware ne asetena num eno enti bibisa na etie nti Kwaku yensempi eda na sa stress emotional stress o ka ho asemi se no so bibi na kofa ba yes na ya di kan boss abobo sa ne ma na kofa ba no so ba se ye na adwuma sem eda ye denti na eno no ba
etimi ka berema ewo na tenkase mu sex e shase wo ya adwenem emotion se me pese me ne me yere eda na me hokani eda shase free madwenem but adwene no na acorrupt no okay brain ultimate function yi okay I no say medical kan ha say callous say me hu say Kwaku wo hoyi me hu callous be 4 me hu white me hu yellow atade ehye mi me hu blue blue no kra na ye blue no mienu ene wom ba kwa ise sea blue na ba kwa ise sea blue na bata no de ni dum kakra e ye madwene okay ena e kire me callous ti yemfa ye ni nhuna de ye de yadwene ene huna de yemfa ye ni nte asem okay ye de yadwene ene te asem okay so ati asem obetimi akasa me ho sesi yi wo kasa me ho but me nte mi hu madwene ni de wo ye no so okay enti saa de no Kwaku nim se mema ni bebre no de ne yere aye no nti se one ne yere sabi ye be hia wo mpemu a onya atenka bia ba osore free ho no oba foforo ko hia na tenka ba eno na mentiase no enya adwene kro no a yes sabi enye sabi akuanya do sisi kro no a yes sisi ene de akra ye demonstration oh okay sisi no de ya adwene no adwene peki wi a then na sisi no I demonstrate okay me ba to ate ase na dwene e wone ne yere nkuta hodi no enye papa no asem bia ne yere ka kire no asem bia eniye bia ne yere ye bra ye sha agro na se no enti opetepete ne ho bi okay ti emfa ho ne sene oba na sesi no ho afa da bi emfa ho ne sebi akonya do ho fa o de da ho e ma ne bi wo ho a omo ye little bit onso ma di kan ka kire se ma emotional eno nti se oba no se na tenka ba emfa ho ne o de aye wo okay omo no de o satisfy ni wi a owie ya obesa no be chema ayo you so ati ase no oba ne ye nokwafo se onkoma one be ma bufuro bi anko nti one ni kunu na nti obekun obetwa uti ayese obi kan ayese se ye wo ehoyi na obi etan but on the leader na wo the table na siu na so omia wo the table no so na table no tew nan tew nan na wo ye oya but wo ye wadwene so obekan wo say hey meka kire nkofo nyina se wo ye disunity okay may we a disunity pen kabum enti mi ono ne pra e ma no sometimes sane binom tie okay the rate se obi aba asem no mu no be kan na se o ka se o de ne ho kan me a on fa ne ho kan me ba ne ya wo be ye no wo empa no so ne dem ho no wa no akono beti akọ but ono so de why ready so wo de man obeji obeji Sunday ende ono de enti no wo so wonya ni je enti wadwene no ni ade no enti na me ka kire se be ma bi wo ho a obetimi ne ne ye hyem onya atenka ope bato free hope free ko be fufura oba fufura ku hia na atenka na wenye duro enye duro se kono ma duro kono weyi ko di weyi ye dabi counseling nti emema how ne kase ba ko ye ba ko no emotional stress okay so ati ase enye ni sikasem ye okay enye ne masem ne masem ne ye okay so but oni oba oni ne yire no ankasa partner na ankasa okay how ho era na chese mema de asem shey mu dudu chen ma na won se ema no omo ye vocal obeka okay ema kakra bi ene ntanka na omo nsem obeka ba mema no se de esitie no yen hyedan kasa be ma okasa bebre okasa da bia okasa gogogogo ye ka kire ne se ade ase wudi nkola asem anyimu sabe opese okasa tia wo ase de waye de wo ye nkola asem kire se wunim nyansa no ba won kan jiro so wunim nyansa okay ade we de waye ma asem dodo waye ma asem kire se wo ye hufo okay on kan jiro so wo ye hufo but ade wo ye de waye ma asem dodo nti me ma no bebre etimi mia wo mo especially phlegmatics ne melancholic okay
omo nkasa okay omo nka omo asem nti ade no pra sa obe pra sa no owura depression okay so atiase okay na anxiety no ne sa no ma bebre atete wururu mu eno nti abusuafo se oba no ma bi wo ho ne se wohunu se wokunu waye depressed o aso nkeka ne ho te se normal times na try say obekọ obebusa na bia na wo ye na de bi okay wafa no serious wafa no wake up ba wo adwene mu no wo se ma na omo ye sangwan no omo no obekeka na adwena obebo na adwena kire wo owia okọ owia na adwene nkire ne se asem no how maybe oba na ye sangwan be ma na ye melancholic na o ye phlegmatic of be ma na fa ne de no serious oba no fa ne de no serious Jason said be ma na fa ne serious ntino edu na adwene mo call mpamu no sa serious no fa no ntino eyi na tin kan firi ho o why depressed enti oba no so de ha no dabi wade no be twitwi be ma no no bisa aden no bis otwe no bisa be ma sa aden be ma on peka sa wose ho enye bibia enti ono be da kra no ono be da enhye enfri se mo pe ba eduru sa abre na ba no munya okay because okay na dwene ne sperms no okay the cells ni nyina damage okay enti abusuafo de etufo aka ne se enti be meme ne bebre enye dementia especially so hwe mema na omanya dementia no a most of the time no eye mema omo aware mienu okay na omo yirenom o hawda omo ntem man mienu ntem be mema no a omo ne yire ye baako bato be hwe ne yire no o adwene what the a shall stress then followed by anxiety some mema ho no na run depression ubehunu ane se wonya dementia na dwene ni nyina through dementia no ne little part na where you know brain cells ni nyina collapse ubon se brain no aye blank on kai bibia oba bi si papa mi suro fi se the best metimani na dwubia na akoida ho no ye dia na bi yam hyehyeme se woko advanced countries ne dia mema ne bebre bo hora ne se wa committee suicide or committee suicide omom ye sa no jo ntimi so ano drunkard obi ho ano chain smoker o de benum nsa obi a wo ye yi no so a onye chain smoker onye obi obeye drunkard no asa pema okay no ye masem no asa pema ni nyina ye say erectile dysfunction no a ni nyina contribute to say mema ontimi ne yere da okay into okotena dietitian animo okotena doctor animo a o hyase bisa nsem sometimes obusa nsem a otimi ka so okay o de ekọ na ko fa yere bra obu okro ne yere no nko abehia na obusa ne say woni wukunu no obibie ni entemo na ye me wanwa sesese be oba ni momu be pedro ama be ma no but onim so no na ekọ okay na chese ma ne nye se be etoda anye omo bo apaye dabi nim na omo ni dabi so ati ase nim na omo nim yemfa no ntonchen ade baako a enso ntime mema ne omo yere nhyiamu baako ne se that time I be a depressed no offer substance bi ebitime ye alcohol beverage okay ebinom time ye se I mean wafa aphrodisiac no so de chassis a ebe quicken emotions no then it's a later part no na epraw na epraw onim ena on kasenti wanyu obia mana cancel no enti wode ho saa no a time ohunu se bi one na yere ne ntema ya okay no then ade ne kofom enti onko fa life support bi mra meboa ne eno ne se bi obetwa kakra eno ne se obekwa kofa na no kra so bedi na he da bi na dwene mu ne de onim ena he bi onim na he na semo na dwene ya ne se opese oye o satisfy na yere no ebeduru akiri no na e kan ko obewura pressure
And no so there's Uncle Fabano. Yako Fabano. Build pressure. Maybe we never did yet because that time we did that time now we emotional stress or depression. Aduane bi a we dey turn to chemical into obi ho ano diabetic. Na pressure be toso then leading to stroke. Maybe weather. Aduane no me dey no be turn to chemical. Yeah, but ni nyina be turn to sugar because of me depression. Yes. Once a memory baby or your friend baby say hyperglycemia. Hyperglycemia and say sugar cosro. Into your friend being getting. But what I say, yeah, your friend being getting. And it say, or could die, you know, drop alcohol no fire when it then and I do sugar level no cosro hyperglycemia. Okay. And I do no into your sword dying getting kuno. There can I getting hyperglycemia. Okay. So what I say. Okay. And kuna unia hodin bi. Just say dietitian bem. Just a counselor bem. Okay. No a counsel no. Okay. No yi saa adwene no idea ben afri team. Into one say the sikoshe ase. E koshe ase say no wo how. E no odwene ho a wanya counselor. And occupy substance be a bit me aboa no akekwan emotions and okofa no na leading to the edry so what I say obu wo ha ne de no eye saa no mana na didi a wonhwe bukura de na yire nhadwene but na didi a wanhwe ne yi then na we put weight your friend obesity bema bia wo furu sebe eson bebre bia no untumi na wo yire na eye scientific proof. Okay. Untumi na oyere na ye ebinum kura de akodwo to epuei binum kura de anya kura o men kan to se be ma bia o but most of them what put weight or ye kakraka bebre no untumi na yere na so obi ho na fusus na oni weight or career physically no or you strong because bia hereditary in family background no but or you physically no strong but what should the jaw should the jaw ye kakraka ma mu dudu de no de ba sa trouble kakra so what you say enti kwaku ye tufo sa say ye nhwe ye na ye late eating and so ha mema late eating and now so the mema ni bebrebe about 80 to 90% especially youth did you late mabunu no because social street no so most of youth no on point adwuma ntem on point adwuma here and there akodi nkomo akoye say afe na okopa aduane adi na nuane nso okodi ani nya junk foods any nutritional values bi awo so what I say eno nti no kwaku ye tu for sa hwe mema yenye very careful say de nyame boy yen no oboy yen special aduane bia me die no esese menya nutritional values. Okay. So kind I mean Proverbs 31 no ba no na nyansa for no or ka oba unim nyansa o si o yire pa hwan benya o de aduane a ni kunu dia anajo obetimi ni na eda na ema no omfa junk foods ma no so what I say enti ye pese ye strong e wo mpemu because me say at the age of 350 years I feel no ye youth okoware I feel no ye youth be me su die si chire be me su skip your breakfast eh ya no so ka ho yes ti be me se wo didi ntem esese be ma wo didi ntem se wo yes sex one yes sex esese be ma even oba any kwan so skip your breakfast okay because tio e meme ne bebre o me say 4 o'clock me didi awi Anywhere 4 o'clock. Oh, okay. To next morning. Yeah. No morning, no, so my tank, my and then also some for ho. Enti o person body no oye den o fa meanwhile enuane a wodie no and store bia ma system no. Okay. So I say enti men skip breakfast. Anopa no
at least when you cry at least 15 minutes. Try so be active exercise. Active exercise. Merima dia beboa merima. Beboa merima. Okay. Merima bebre no da wonti me na yire na ne say ne actress na I harden. Okay. Nintini no. I moja fam no. I barry. I nyensen. Enti blood ne ntimi penetrate through your organ. Okay. So what I say? Okay. Enu nti no da wontimi no yire na no. Said ye moja no si ba obema ni ma no harden den no. Entimi ma nti no so emoja ne na ma. Emoja ne ba obema ni ma no. Wo se mema de omoni na edo. Okay. O ma tenke nyina omoni. Okay. Ene ma so je se otache no. Okay. Oba bema betimi agro ne hu nyina omfa hwe ye ho. Ba bema ehunu so oba ye half naked anasa na tare a wahye no ne to ne nofo ayiefo obu okra de ne tirinwi oba tirinwi. Eno ko akra eya na obu ananantu. Obi a opata ohuna na ne emotions no aye. Enti wani boss sa moja no na ebe fantiri no. Yes, wani boss na say the nyame aye ono no. Then the moja no penetrate through your penis and then your penis no be hard. Oh yo. Abeyetin. Yo. Na actress no na hard then no. Okay. How come? Okay. Enti na num hobi yeso bi konom one of the aphrodisiacs be we na ne ho sore ye ba we sekoda hospital say ntini bi on atiko ha emu ate obu aje say break one of actress and sana atimi nti onum ade na ama moja na the force na nyame nim die mu no wa ye ne natural aphrodisia. Okay. Na eno no eye gradual. Okay. E ban kakra enkakra na ubedru level no a na gina so ache baje wate de meche na gina so ache enti na yesese be ma opese ono yire da uhia kodu a enyine free say e wo potassium kodu enyine emre put no that way kodu bunu enye bunu but the emre bebre sugar na bam bebre anti ebre sugar na dosu. Yes. Anti emre body say sugar be enyim body say say body but ebre be kokko a na sugar ebe na ye frem okay enti ubo no say ebre na pro a na ode odo nsa kan su ne wumna utesi a na e sugar nko a enam say kwadu ene body no wo potassium nti. Okay. Nti potassium no na boa mema no. Bebre. Okay. Ohia garlic. Okay, nti adam pachi wo. Kwadu a emre papa. Beri mehia. Ohia. Oni. Nti memfa memputu no we remedy memnya bibi fuwa bi ma wo. Ohia kwadu. Emre bebre. Okay. Ohia date. Okay. Ohia coconut hard no. Coconut no area. Kube. Okay. Enye ni nsu na duane no. Onum ni nsu that's okay. But na duane no okay. No ohia ginger. Akikaduru. No ohia tiger nut. Atadwe. 5 no. Aye. No wa blend it. Tefan say utwitwa kwadu no a na kube na eden no wo de aka ho atadwe no wo de aka ho ina de bi date date so yi na badenden film mu a na de so aka ho no akopa ginger o de akadu aka ho na wa blend abo fashe free okay na nom na nkakra e bra aduane bi a wudi eye enkwan na se stew no wotwitwa your friend is carrot cucumber yeah then garlic na de gusu edi anopa no a wo sore ye no wo behia tea behia lemon tea na anwumra wo beda no wo behia ginger wo behia clove pepper na onya hwenten aka ho anwumra na wo beda no den chen so ati ase wo ho den no yi anuane a your friend three white poison yi free wo system nim sugar salt free say any nutritional values bia okay any bia okay and the other fiber nim okay
enti be ma me pese skip breakfast na me so na me chikusia ne pan no na me tea ka ho a poison na me beda na dwona me nom pepper ne we a wo kan kura na still be say bibia ebe say bibia be ma o system no no unhia no ma frem okay unhia no ma ye frem da bi okay so ati ase unhia sa no ma no na emu mu hia no me mu ehye kakra okay ti na binum tane no akofa alcohol ebe prawo ebe prawo ene ya de emretia wa ya de uhunu se beboa but as time goes on then na I something else enti bema toto ho ase na nyame boy yi okay ma catch say active exercise ekipu say ebema wa put weight so no e benefits ni nyina wo system no mu no ho den wo ho ya den sa anya mpa so nko wo adwene mu eboa wo wadwuma yim eboa wo bibi eboa wo eta bere ma wo ye adwuma den pa wo ye osudi wo ye adwuma den wo ye workaholic okay ono so etimi ha no pra bema wo ye adwuma den che bebre bia no ompe oba enti na brofo no bebre no mpe se ono oba da ye Africa e culture nko ti bema wo ye adwuma je wa home okay bema bia ye adwuma den ti nyankopon no wa design hours no amayen was the first 8 hours na yemfa na nyi ya home second 8 hours na yemfa nya adwuma den okay bema wo nya adwuma den wo mpe bra oba akro ntimi ne na okay oba ne be control enti bema the second 8 hours no ye adwuma den na fasika brefie na wo take control fie ho then 8 hours na aka no na wodi bi bedin komo wodi bi be we wodi bi be we enti no sa 24 hours no nyame design 3 na amayen nti wo ye adwuma je wa home enye workaholic bebrebe na mwa system no so ati ase eno nti kwaku ye sese tufo sa okay na enya adequate sleep okay eno ni nyina nya enapa breda yie yes okay nya bre na jiwa home na wadwene no enye yie nti won se be ma bia o ye responsible no oda ho ana ahomachen no be se onyane be ma oda bebre ne se 6 o'clock no enyane enye correct enye correct se be ma unyane ntem na oda mpa no so no na o projections ene ha na meko free ha meko ha we metutu ni sei yan sori anopa nkoka sa afi na meko da bi ye hehye na najo okay ahmache no okay na mhunu say we meko ha ene konso na meko akotena ni mu no enwum we ni medical abo we ni me ni interview we ni me ni say we ni me enti wo ba no wadwene no unim ni awobeye enjori anopa na me kura na mse me yeden da bi o sori o yesa o pra wo so atias enu nti kwaku ya futu ene yede ma yenyina se yenhwe yie na ye manage ye ho yie medical kan last week say be ma bia wo yam tim ntimi na o yere na anu mo be ma aphrodisia no clear o system and san atimi aye djuma so atias enkodi nuane ye very solid no eni nuane a won ma catch us say nuane no aye fla no ye solid enti bon say untimi nya wonan na constipation dey won ma catch me say mother of all disease say I mean for Opemsuo that intimi flu am very serious tinya minim die mu no won say nuane a prescribe ma aye no ni nyina digestion tem so what you say na yi papa no na waste product na besen ko nti mre bia be ma wo ya active ena me ho me haya me ya me sisi ya me ya ena menya arthritis menya we ni nyina dodo na ye se onya constipation timi ni di nti I mean I don't know say me nko for na ba nko for na ba nti me do be say na for the sake of one of here on Facebook ninti yemfa elder number nto dwa emema no new design ye no musramo muntie ni un friend na won kire mu yie na ebia wan sa me friend mi sa me
akyire nti ɛda number no yɛ 0247 82 28 0247 82 28 uni Ghana awa ama no ne frɛ no obe design deɛ bɛboa ma wɔn so watumi ayiyɛ